Sas condiciones de su tempus a sopra de sa Sardigna videne che lu luc in precipitaciones debiles e atretos, pintas a carattere de rovesciu o temporale in sas primas oras de su manzanu in sa banda de su cabesusu e occidentale. In su bortadie, rovescios o atretos poden essere invece probabiles in sa banda orientale. Sorventos o anasolare debiles o moderatos de sa banda occidentale e nord-occidentale, che in fortios in sas costas de su cabesusu e de sa Caddura. Sos mares esan a mostrare movidos o medamovidos. Sas temperaturas mínimas sono previstas sen armudar de rilievu o in aumentu ligeru. Casteddu deghe 9, Tattari 6, Nucoro e Aristanis deghe 7. Sas temperaturas massimas sono previstas in falada leggera. Casteddu 30, Tattari, Nucoro e Aristanis 23.